cita-cita na. Alhamdulillah. KP sehat. Oh. And situ asa Mereka kamu mereka pemain. Mereka sotong. na Itu empung hamping mau menerima untuk menerima empungin. aja, pegang aja. Weh. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kau mereka kau buka kunggo pengesangannya dengan izinmu. Pengenal perkara cita-cita lu kumpulkan kau bukakan dahulu baru. Beramu ya Allah. Pada hubungan nanai halang-halangan, pada hubungan nanai sakit, pada hubungan mana rentangan. Sila mabana. Rahmatmu ya Allah. Kadi ang anangan kampukan. Beramu ya Allah. Kami mengino. Orang tua naman dahil ko ya Allah sila daripada ipiduya. Kami menuh yung kader pa na pidunay. Pagkanarin pa ni Allah dengan izinmu. Sila mo, balikan mo. Kade, akan-akan duga-duga pain. Wala mo ba na halang-halangan ni Allah? Wala mo ba na halang-halangan na? Kade, cita-cita na balikan mo ya Allah. Balikan mo ya Allah. Puwi mo ba na? Jemaah ya Allah, pembawa kejuah ya Allah, pembawa kesehatan ya Allah, pembawa hidayah ya Allah, ya Rahman Rahim, amin, 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 Allahu Akbar. Asa sehat. Tungmamu nak panjang umur, sehat mampung. Iya Weh, lah. kada cita-cita penepar mo bruto Pak Baratin asa sakat mo tebong. Iya lah. Weh, amen. Jadi ni kaya ni kaya bertani. Aku si bande mo. Ulang kita